Sekoloto se sa bolokehang se bolela ho ba le credit card, overdraft le ho kadima tjhelete, e leng dikoloto tseo qetellong o lefang tjhelete e ngata ho di lefella. Ha o kadima 100,000 o ka nna wa lefa 66,000 ka hodimo ka tswala diperesente tse 20 nakong ya dilemo tse 5. Athe ha o kadima 200,000 teng o ka iphumana o lefa 100,000 ka hodimo. Molao wa taolo ya dikoloto o dumela hore bao ba kadimana ka ditjhelete ba ka o lefisa tswala e fihlellang diperesenteng tse 27.5. If you look at interest rate of 20% on 100,000 Rand, that means that 20% equates to 20,000 Rand interest on that 100,000 Rand. So in the first year alone, on 100,000 Rand, you'll incur around 20,000 Rand interest. In recent years, the various regulators have really been pushing financial institutions to make lending far more clearer to customers by highlighting the cost of a loan over the life of a loan. So all new loan agreements now come with, the cost of credit is lifted out of the contract. Hangata bareki ba iphumana ba nonoswa ka dikoloto ke institution tse fana ka ditjhelete, mme o ikimetsa ka credit card le o kadima tjhelete o tla qetella o imetswe o se o sa kgone le ho di lefa.